Number 189. Number 189.
kilo lentwa ditla fela bathong batla agisana bathong batla agisana Jesu o tla busa Sione fatsheng a tlase kgalelo a busa Paradaiso beloso di tla fela sebeloso di tla fela. Number 33. Number 33. Take.
Ramurakum, Obokiene, 197, first stanza. 197. Khakoka ke khana mokgoro ole fe fa jesong ata khu putela kwa khae barat ba ka khwe khu putela barat Bakakwe kwale kaye Hangkokon na pipi faje songat Kuputela bakwe Let us stand up. Kahoka ki khana bufutsana kalobaka sokut Musong akala lelo pa Uy pute baratwi Pute la baratwi Bakakwe kwali kaye Ang pokon hafifi Fajeso Mata Pute la bakwehan Kakuka ki khana lisilelo Kaloba kalode sungkutatam Si kofa jeso katam Kui putela baratwin Kui putela baratwin Bakakwem palikayem Ang pokun apipi Faesong atap Kutela bakehan Kotak kope Elelwan tu mediso Kaloba kaloteso Kotatam Kopano Inte pajeso Kopatam Pui putela Baratwi Putela Baratwi Bakakwem Kwalikayem Hangkokun Hafifi Fajeso Katap Putela Bakwehan Peloka awesitsulu. Ripa ga di tlase ga dinao tsa gago ka re ise o le modimo yo o nang le ba ba pelo tse di phatlhogileng ke a go rapela mo nakong ya morena gore o sedile dilo tsa rona tse di phatlhogileng o tshele ngwaga gago o boitshepo mo go rona gore tsholetsa gore gomotsa morena o re thuse go itse gago gore e re ha o tla ha Masema a tsoga le rona re be re kopana le ene go tlhatlogela le wena kwa le godimong go a go tshela botshelo jo bo khutleng go motsa bana ba gago mo lefoko le le tla beng le balwa a ene lefoko la kgomotso ya bosa khutleng le le setseng le ne le ntse le baakantswe ke wena ke lopa ke dumela gore tsotlhe o setse o di arabile o sa le o ntse o di baakanyeditse ko pele ka leina la morena Jesu Kriste ke a rapela amen. We want to take this time to greet the
church family and friends in the name of Jesus Christ. Amen. Re batla go tsaya sebaka ba lapa le ditsala ka leina la Keresete. Amen. At this point in time, we're going to welcome our pastor who's going to welcome the congregation. Mo sebakeng se re tla bitsa moruti wa rona go tla gore amogela Hana mo phithegong. Let me take this time and greet each one of you in the powerful and wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Ta ke tse sebaka se ke le dumedise ka leina le le lohileng le la hape le la Keresete. Amen. My task is simple, is to welcome each one of you to Motswedi Seventh Adventist Church. Tiro ya me motlhofo ke gore ke la amogela mo phithegong ya Saba Motswedi. And I want to start by welcoming my family, Timola ka go amogela lelapa la Seema, the children, le bana, the parents, batsadi, the relatives, masika, friends and colleagues. ditsala le ba ba berekang le ene. So dear friends, you are welcome in this church. Ditsala la amogelesegile mo phithegong ena. And also I want to welcome in a very special way Motswedi Seventh Adventist Church members Ka mo gape le gape ke go amogela maloko otlhe a phithego ya Motswedi for allowing this program to be conducted here in your church. gore ba le itile gore tirelo ena re e direle mo phithegong ya bone. Also for coming here to support this program. Le go ba tsile hano go ta go ema nokeng tirelo ena. May God richly bless you. A mo le go hatse ka mo go menaganeng. I'd also like to welcome in a very special church members who are with us here. Ke tla go amogela ka mo go hapegileng gape maloko a kereke ya Sabata ba sa ba mele rona. And support us. Ra ditsala go boletsile go ta go ema And nokeng. every person who is here, you are most welcome. Le mongwe yo hano ba amogelesegile hela thata. In a very special way, I want to notice the presence of our dear pastors who are with us here. Ka mo go hapegileng gape ke takile mogebo leng teng jwa baruti ba rona hano ba le rona. Masema was an elderly person, very long time. She has been pastored by many pastors. O ta gore mme Masema ka gore ne le mogolo ga panile le baka mo phithego ya Sabata. Gore gore o rutilwe ke baruti ba ba harologaneng. And we have tried by all means to these pastors to take part in this program. Re lekile ka bojotho gore re tsenye baruti mo lengwe la ne le gore le bone ba nne le seabe ka bua sengwe. We notice the presence of Pastor Tapolo Simankani with us here. Re na le moruti Tapologo Simankane le rona hano. We also notice the presence of Pastor Makuku. Re na le moruti Mitakuku This one comes all the way from Hansin, district number 2. yo tswa go kgaolo ya Gantsi 2. So we are so honored to have him with us here. Ra itumela thata go bona le ene hano. And also we have someone who is going to stand at the right time to speak to us. Re na le mongwe gape yo tshile go ema ka nako e leng yo go bua le Who rona. once pastored Masema. Yo le gore ne ke moruti wa ga Masema ke nna moruti wa He gagwe. pastored Motswedi Seventh Adventist Church in other words. E ne le moruti wa phithego ya Motswedi ka magoko a mangwe. Pastor Clyde Retshabile, Moruti ke Clyde Retshabile who is currently the director in Sabotana Conference. e le gore mo nako ya gompieno ke moeteledipele wa lephata lengwe ko tshimogolo ya rona ya borwa. So thank you so much, my dear pastor, for accepting our invitation to come and comfort us. Moruti ra leboga ga lata bo amogile taletso ya rona go ta gore gomotsa. And if by any chance I've missed anyone here, Ga le gore ka tsela nngwe ke ga ke moga. let me now take the time to welcome the person seated on your chair. Ta ke tse sebaka se ke amogele mongwe le mongwe yo ntseng motho yo ntseng mo setilong sa Can you gago. say a big amen to yourself? A ko re re amen. May the Lord richly bless us as we continue with our program. A modimo a re segatsa ka mo gapegile jaaka re tswela ka thulaganyo ya rona. Before I hand over to the MC, let me just make one statement. Pele ga ke neela motsamaisa tiro ta ke bue sengwe. We are here to celebrate a life well lived. Re hano go ta go ipelela botshelo jo bo tshedilweng sentle. You know, there are some people that when you interact with and you associate with, Botse go na le batho ba le gore ga o amana le bone kana o tsalana le bone. you are going to be blessed. Wa segogala mo go tsalana le bone. Masema was one of those Mme Masemo ne le mongwe wa ba ntseng jalo. who blessed me. Yo le gore na o ntshegogaditse. Pastor Taps yesterday mentioned something which made me to know Masema. Moruti Tapologo Simankane o na bua sengwe maabane se le gore se ne sa ira gore ke itse mme go hela thata. Something that happened in the past. Sengwe se le gore se iragetse mo nako e e And hitileng. because of her position, Mme ka ntlha a seemo sa because gago of kana maemo a her gago stand, kana go ya ga gagwe because of her faith, ka tumelo ya gagwe things managed to go in the right. yone. We need more people. Re tlhokana le batho ba ba tshwana le
Masego. And we know that she has planted herself, especially in her children, and all the people that she has associated with. Ebile ra thomamisa gore o ijetse mo baneng ba gagwe le batho botlhe ba ne ba tsalana le ene. We are here, dear friends, Re ga di tsala go ipela a life well lived. botshelo jo bo tshidilweng Let sentle. us pray. A re ipeleng. Amen. Amen. Thank you very much, Pastor Sebuka. Ra lebogela tota moruti Seboka. At this point in time, because we don't have time, Mo nakong e ka ntlha ya gore nako ya rona e khutshwane, we are going to have some speakers who interacted with our mother here in the church. ra go nna le dibui ka go latelana ga tsone ba ne ba tsana le ma rona gano mo phuthegong e. I'm going to call upon my mother, Machamba. Ra go bitsa mme Mathame. I greet you, fellow mourners who are all gathered here. Our journey with our sisters before us here has been quite long. Loeto la rona le kgaitsadi o robetseng le tsere lebaka le telele. It was in 2004 when our church Muswed used to gather to congregate at the school that side. E ne le ka ngwaga wa 2004 phuthego ya rona e ne e obamela ko sekolong sa Motswedi ko Ledumang. When she joined the congregation. Ha nna leloko la phuthego ya rona. And at that time, Ka nako eo she was already not well. o ne a sa tsoga. There was a time when she informed the church that she was going to be in Marina for chemo. O na bolella phuthego gore o tla ba le ko Marina a thubiwa ka bongaka jalo. And we started going to see her, to pray with her, to encourage her. Ne ra simolla go mo etela go rata le ene go buisana le ene. And from that time, we became so very, very, very close. Go tswe nako eo ne ra simolla go nna botsala jwa rona ne ba gola thata. Very close that even our mother, her mother, the grandmother to the children, both Abo, Puni, and Ipeo, me mahwe Seema, Reginah. Me magwe Seema botsala jwa rona ne bo le botona mo e le gore le mmagwe. There was a time when she came and then she was taking care of the daughter and then she also became ill. Ona ta tlhokomela ngwana le ena ba sa tsoge. And as she was ill, there was a time my husband was involved in a very terrible accident. Ka nako eo monna amile ne o na le kotsi ya koloi ne isa siama. And he was not well for some time. Le ena a ba sa lebaka. When we came back from South Africa, Ha re tswa ko South Africa, she told my dear friend and sister that ke batla go bona ngwanake. ona ra ke batla go bona ngwanake. But they were communicating on them. Jaanong ba ne ba buisana ka mogala. But she insisted that she wanted to see him face to face. Ona kopa gore ba tla go kopana le ene di hatho di libana. And my friend and sister had to drive. Jaanong Maseema ona tshwana ke gore a kgweetse. She drove from her home to the place where we were staying. Ona tswa go ga gagwe a ya ko ne re nna teng. In extension 4. Ko extension 4. And she came into the house and said, your mother wants to see you. A tsena ko lapeng a ba re mmago ba tla go bona. And we came out with my husband. He was still able to walk. O ne ra ka nako eo Mr. Chamba na ma. And
And when she saw the son, she was so, you could read the joy on her face. ga ba kopana ba kgona go bona boitumelo mo diatlhegong tsa bona. And she spoke, "Ngwanaka, O ne a bua jaana a re a itumedisa gore a be ke go bona. I just came to pray with you." Ke etse go tla go rapela le wena. After hugging each other, Senana ba tana jalo, Muhulu prayed for the son. Masema o ne a rapela ngwana wa gagwe. And then my sister drove back. A be Masema a boela ko lapeng. We shared a lot in mention here. Re amogane dilo tse dintsi tse e le gore di dintsi thata nka se ke kgone go di balola gone So ga. much that even my family members right now are very, very affected when I told them that Muhadi wo hayo. Mo e le gore ba lelapa ne ba utlwa botlhoko ga ke ba bolelela ka seemo se e le gore se re. Yes, because later on she started telling me, we used to call each other sister-in-law, sister-in-law, because my mother-in-law adopted her mom. You get me? I don't get you. I don't get you. Okay, what I'm saying is, we were calling each other sister-in-law. Amen. Now I'm still coming. Yes. Because mom, her mother, Ka gore me ma Seema adopted my husband to be, o tla tsa ba gore e ne ngwana wa gagwe. and then she told me that now let us not call each other sister-in-law. We must be calling each other Muhadi wo. A ba re ska ra. Yes. Amen. So we could, some of you know that, and we would just affectionately call each other Hadi, Hadi, just like that. Ba ne ba itse gore ke ba mo When one of our boys and our children here, Kaho Gobagoba and Basu, got married, we ka 2017 ha ka go le batho ba nyalana. we took a journey from here to go to. Re tsa loeto go tswa hano go ya ko Serowe. It was so wonderful. Go ne go le molemo hela I thata. think we fight in the car. Ke ga ka go ka ndo ka ne re le mo koloing. So when we came back, Ha re tswa ko we made a lay by her home in Mahalapi. ne ko Mahalapi. And we were there taking photos, rejoicing, came back and said, the next wedding, this group must travel together again. Ne go le monate re o itsa dinepe gore le nyalo le latelang re tshwanetse gore tsamaye mo go gape go nne jang. We learned a lot of lessons from this lady. Re ithutile go le mo go Masego. Sometimes I would wake up around 3 a.m. I check, she's online, a message, Hadi, you are up at this particular time. Teta ke thanya ga ra bosigo a be ke mo romela malaitsa gore tsala me o setse o tsogile nako And she messages. re simolla go buisana. But one thing which I want to urge the Church of God this afternoon is this. Ngwadi o tse le gore ke batla go se go etha phuthego ya modimo mo tshokologong eno ke gore Despite the suffering that she went through, go sa kgathalesego bothoko jo neng a hita ka jone. she was a pillar of faith. E ne e le She left a big legacy of in this church. go tlogetse go le gontsi ga go bua ka tumelo mo phuthegong eno. So much that even when she was in pain, you go there to pray with her, her face would be glowing and she would be smiling. Ba itse gore le Hana a le mo bothokong ne e le gore ga mo etetse sehatho sa go tabanyenya tota a tetse boitumelo. And she would be even encouraging you. E tabe le ene yo go gomotsang. And when you part, you just say, hey, I wish I could be that strong like Ha her. o kgaogana le ene o tabore ke na le keletso ya gore o ka re ka bo le nna ke na le nnugo e tshwana le ya ga Masego. The message that we are learning, one of them, Molaetsa o e le gore ra utlwa is that no matter what, let us emulate, especially to the children and family members, let us emulate our mother's faith. ntse jang a ko re etseng tumelo ya mma rona. Who knew
knew very well that no matter what she was going through, the shepherd was in her way. yo neng a itse gore go sa kgatse gore o ita ka eng moeteledipele o na le We can say, I want to just end here. What I'm saying is, soon when these people who have gone for us, their graves are going to be ripped up. go gontsi mo re ka go bua se re se bua hela ke gore Kristo ga a bonala ka bonako ra itse gore ba re ba letse mo go ene And ever without experiencing this. ka bosaeng kae go re sa God bless us. Let on the life of our dear sister. modimo a re se go a se ba rotlhe jaaka re ipelela botshelo jwa mma Number 34, first stanza. Indeed, it is well in my soul. Amaruri Josego mo moeng wa me. Today we are celebrating. Gompieno ra ipela. I can hear the words that have been said about our mother. Se utlwa mahoko a buiwang ka mma But what rona. I'm waiting for Se ke seng ke is that mo galalelang. glorious morning when I will be able to hug him and say, Mo so lo tetseng ka I'm waiting for kgalalelo e le gore this ke day. tla kgona go I'm going to call up to come and say something about our mother. ke tla bitsa me magare gae go tla go bua sengwe ka mma rona. Dumela Putego. Great. I'm kindly asking the choristers to listen. Aletsweng o patloga pelo a o tlaletsweng o patloga pelo ke tseng Jesu ke tseng Jesu a o tsafaletse boitumelo Jesu it's in Jesu, it's in Jesu, it's a lang it's way. Una zala lora ulele Jesu. Unela usi wite when it is in Jesu. It is in Jesu. This is Jesu. Yes, it's a like it way.
ga ona tsala le morwarago o bulelele Jesu Stanza 4. a o tsengwa it's Jesu it's Jesu a o Jesu it is in Jesu it is in it is in Jesu get a line na Pina e This song na e leng gore ke ne ke neela Masema Sabata le Sabata. This is a song that I dedicated to Masena every Sabbath. Ha go ne go nna bokehale Each time when it wasn't easy, ha go ne go le ke mmueletse cancer. when they said now cancer was on her, Ke gone ha ke tla ke tsebe I got confused. ke ne re ga ke bua le ene ke be ke bua na ke itse gore ke tshwanetse ka mo kgothatsa. Each and every time I would talk to her, I knew deep down in my heart that I had to come. Jaanong Sabata le Sabata ne re ga ke tswa ko kerekeng ko ha kereke e tswa ke ne ke tsamaya ka ko conference bona le ntlonyana nngwe ke ele. Every single Sabbath after the place, I'll go to the conference, to the prayer room. Ba ba elang dilo tlhoko re bone tsela e ke tsamaileng wa go hitileng ka mo hetsa gompieno. Those who are careful, they will notice my roots. Ga ke tswa bana ke tsena ka Masema ga ke le late go tla Pathfindereng ke tlabe ke mo kwalela ke mara ke ra ne ke tla ka wena mme ke tlabogetse bana. Each and every time from the conference, I'll pass by her place, but there are times that I would be late because of the pathfinder. Gore tsala Masema e ntshanya leino ga ke itse gore ke jang. I don't know how we became best friends. Mme hela jaaka go boletse re kopanya ka 2004 a mongwe a re bolela gore go na le mongwe yo a re ke mo Sabata yaanong re gore ke re ka Sabata mo lateleng. As it was said before, we met in 2004 when someone mentioned me. Please visit as a church. Isela thata. With me, I made sure that I made my visits. Nako mmago a santla le mo botshelong ke ga mmolelela gore mme mmago bua ka nna mme mmago wa nthata. There was a time when her mother was still alive, and she made mention that my mother always says that she loves you. Ka gore go rala gore tsela ne ke budisa thata. Maybe because I was always at their place. Ke tira tiri tsala go nna le Machambo. It was said that we are friends. O tsala mongwe le mongwe. That lady, if you knew her, she befriended everyone. Ile ga o nana e jana re le mmogo yana ga ka kwa itse gore yo tsala go gaisa ene ke. When we were with her, you wouldn't know who is the best friend of ourselves. Jaanong ka ke bua gore ne re le ditsala tse di letseng ke ene motho hela yo ne re ga ke nna le kgwedi ya ko lapeng ke be ke mbulega ke bua le ene. As I said that we were friends, she was among us, if not the only one. I told whenever I was going through challenges in my spiritual challenges at home. Jaanong ga ke batle go ntsha boloko botlhe ke go beela tsatsi le lengwe. I can't say everything right now. Bolela hela nako ya ha a ipaakanyetsa go apara kapari. I want to talk about the time when she was getting
It wasn't easy. Ha sa thola She was not able to come and attend classes with us. mme Mamoruti Semang ka simolola ka go tla ko go ene ka tla ko go ene ka leka ka bojotlhe jo ke bo kgonang gore sengwe le sengwe sa a se bona. Mamoruti Semang visited Kono had found the importance of the cross. that her life is the realization of the goal of the cross. Gore botshelo jwa gagwe ke itemogelo ke kaelelo a mokgoro. Hansa ya maka 2004. If you had met her in 2004 Wana na ntse a tsamaya. and then you meet with her, O ne o tla ipotsa gore a ke ena mosadi o re mmoneng ka 2004. you wonder if is this the same woman we met Ka for? 2004 ha re mmona. Because in 2004 when we met her, Na so ra ba tsena mo pupung the following day. when we met her, she was not promising. Mme thapelo ya Rabile. Prayer was answered in her life. Go ne go rapelwa. Ke ena ikilane go rapela. In this church, we used to pray. Ha go di 24 hours go tla go tega go robalo ke 24 hours. When we said 24 hours, we meant no sleep. The 24-hour clock made this woman to live these years. 2004. 24 hours se re buang ka tsone di rile gore mme yona a tshele dingwaga tsena tsotlhe go simolola ka ngwaga wa And I 2004. had to encourage this church Ke batla gore tloetsa phuthe mongwe le mongwe yo ha is hearing me. yo nkutlwa Wherever you are, ha o leng teng there is God in heaven. go na le modimo ko And the legodimong. God that is in heaven answers prayer. Modimo yo ko legodimo wa araba We dithapelo. have seen it with the life of this woman. Re bone ka botshelo jwa That there mme is yo God in heaven. gore go na le And modimo he ko says, legodimong. I will answer. A re He says, ke I tla will go answer. araba o tla And he araba has answered. ebile o arabile. May this God Modimo yona be your God. a nne modimo wa gago May you trust this a God. ko o tshepe modimo yo Whenever things go le ha wrong. dilo di ka se ke di For tsamaye he sentle is faithful. gonne o He boikanyego is faithful. Faithful is this God. o boikanyego ke If modimo I yo were to read the WhatsApp, a neng ka go balla di-whatsapp tsa rona le mme Masema I would read passions and passions where you say, God is faithful. neng ka go balla ke inola ntse a bua re modimo o Because boikanyego God itshwarelele is able. gonne modimo wa Thank you, kgona. God. Thank you modimo. Thank you, God. Thank you Thank modimo. you for giving us this woman. Thank you bo re hile mme Because yo we know in Motswedi gore ne ra that itse mo even motswedi though we are sinners, gore le tswa re le baleuhi you can answer our o prayer. kgona go araba dithapelo tsa Hallelujah. rona. Hallelujah. Amen. Amen. We are continuing with our program. My apologies, my parents, family, and friends. Go maitshwaro batsadi le ditsala Our ablution blocks are this side. dinto tsa rona tsa boitiketso di There's a symbol that a go side. kwadilweng teng ka diaronyana tse dintsho We are tsele. going to continue with our program. Re tla tswelela ka lenaneo la We are rona going to call upon a family representative, ra go bitsa moemedi wa lelapa Re Moses Ntwa. If I'm calling your name correctly. wherever Re you are. Moses Ntwa. Ke ba le mo tseleng jaana I don't want to say a lot of ga bua ditse di because we were the 4 days were invested with our losing time when I needed her the most. go la tlhokang thata ka yone. But this God, the God that she serves, a faithful God, Modimo will be here one day. ke dumela gore nna le ene re tla kopana nako Ma ke go leboge le of ceremony. Eh.
Ke bidiwa Moses Ntwaegae. My name is Moses Ntoyagai. Ke tswa ko Mmutlane. I'm from Mutlani. Ke Masego ke ntsalake, ke ngwana ga malome. Masego is my sister. She's a daughter to my uncle. Re goletse rotlhe Grew up together in Bontlem village. ha ke kopana le Masego ke dumela gore ngwaga tsa me ne di ka nna 21. When I first met Masego, I believe I was 21 years old. Ka ntata ya gore malome o ne a bereketse thata kwa South Africa mme a re a tswa kwa a ba tibela mo Gaborone. Because my uncle had worked more years for some time in South Africa. So when he returned, he stayed in Bonte. Jaanong nna ka nako eo ke ne ke le ko Mmutlane. For me, I was still in Mutlani at that time. Mme ha go kopana Masego ke nna tsala ya me. When I came to Gaborone, I met Masego. Then we became cousins. Ra atamelana thata. Ona a tswile mo GS. She went to the GS. Mme a golela go e le ngwana yo o bonolo. She got there. A humble child. Yo le seng ke le e ne e le motho o bonolo ka nako tsotlhe ha a bua. She was always careful when she spoke. Sengwe se ke neng ke se rata ka ene One thing that I really liked about her mo go is lone lentswe le le bonolo leo, in that soft voice of hers. ha o gapoga mo tseleng o tla go bolelela ka lone lentswe. If you miss the mark, she will remind you with that soft voice. A go bolelela gore nya mo ga go a siama mo go siameng ke. And she will tell you that is not right. What is right is this. Masego re godile hela jalo e ne a re ke ntse ke gola ka simolola ka tswa mo Gaborone ka sebakanyana. We grew up like that with Masego, and there was a time as we were growing that I had to leave Gaborone for some time. Ha le ntse le gola yaanong le nna le malapa a lona la ka togana. You know, as you grow and you start having your own families, you Yaanong ke ko ngwena ka kereke. Yaanong ke tsero ke tsa sepolotiki. as for me, I left the church and I joined politics. Ka nako eo ne re kopana hela ka senakwana go diragala sengwe go le sukana go le During lenyalo. that period, we would meet when there was a wedding or a funeral. Occasionally. Mme ka dinako tsotlhe e ne e le Masego yo ke mo itseng. All the times when we met, she was the same Masego that I knew. Ke gakologela nako nngwe ke mo itlhela a be ke utlwa gore o motsetse ka be ke tsamaya ka go tla ko go yena. There was a time that she was with child. Le banyana ba bantse babedi I found small, two beautiful kids, go na le wa mosimane le wa mosetsana. a baby girl and a baby boy. Ke be ke mo raya ke re yo wa mosetsana yo And I said to her, the girl child, but the baby girl, bontle ja gagwe her beauty. ga se o tshwanetse go bitswa leina lengwe ke perela ya botoko. You're not supposed to call her any other name that we hear of. She's Pearl. Leina le ke be ke mo raya ke re yaanong o tswele o mmitsa gore Pearl ka gore ke leina le lentle. Please continue calling her Pearl because that's a beautiful name. Ha o bua ka dikgoro tsa legodimo o tla utlwa gote dikgoro tsa teng di agilwe ka diperela. When you talk of the gates of heaven, you'd hear that they are made of pearls Mme ka ko teng ke gouta. and thin is gold. So ke ene e tla re tsena ko ditšhabeng re be re tsena re itse gore re tsena This ka is the perela. same God we're using to make our way to the nations. Jaanong e be e le gore ra tshega go re tshega mme e le gore ke itumele go bona bananyana. And we were happy. A le motsetsa ke re bogologolo go te banna ba seka ba tsena basadi ba le You know, back in the days, men were not allowed to go away jaanong ene ke ne ke sa kope ope ne ke tsena hela ka with her because she was my cousin. I couldn't even ask for anyone to ask. I'll go there. gongwe se nka se buang ka se tlhalosa I can talk about myself and explain more of it. bontsala ke jamele ene ke jo This is where you notice or you can see that we are cousins. bonkuku a rona
Our grandparents, ke bana ba motho. they are sisters. Nkoko wa gagwe o bidiwa Galekano Seema. Her grandmother was called Galekano Seema. Mme ao gakwe Modikwa. And mine was called Dikwa. Di-surname tsa bone di kgaogangwa ke gore ba nang ba nyetswe kae. The reason they have different surnames is because they were all married. So nkoko wa gona a nyetswe ko gora Seema. Her grandmother was married at the Seemas, Nkoko a nyetswe ko gora Modikwa. and my grandmother was married at the Ba ne ba tsetswe e le bo G ba le 5. family. There were 5 Gs. Nkoko e le G number 2. Nkoko wa gagwe e le G number 5. My grandmother was G number 2, and her grandmother was G number 5. Batho ba e ne e le bana ba kgosi. These were princes. E ne e le bana ba ga Tshwantsho wa ga Rabotshoe. Yeah. Rabotshoe e na a tsalwa ko kgosing ko Botalaote. Jaanong ya rona re le bana re tshwaragane ka tsela e ntseng That is why even a gap between us, we were close even to this date. mme bagaetsho Really a good person. And surprisingly, she had amazing strength in her. bolwetse jo bo sala bo simolola about 12 years ago. She has been sick for almost 12 years ago. Mme o lo le nna jo ngwana ka bobelo She struggled with it. ke ile go mmonela bogelo. The last Dikele di ne tsa go nna mme ene na a sa itse. I Mme shed a gone- tear, and she mme gone- wasn't aware of that. Ke ne ka lela. I cut. Ene ke ne ke sa gore ke a lela. I didn't want than what I've just said. Thata go le baitsanape ba thuto ya motho ba paletswe ke go tlhalosa motho go Even the beeletsa. expert who have studied Ka ene ka se o se itseng go bo helela go. nothing you can say more apart from what you I wanna- know of the person. Ga gona le sengwe se ka itse Ever there's any, then God will know. ba gaetsho ke heletsa ke re go se go tšhaba ye modimo wa yone e leng Jehova. Let me end by saying, blessed is the nation whose God is Jehovah. Batho ba ba beetseng ga thoko Those who have been set aside to come and inherit his kingdom. mafoko a ga Dafite Makeo. Those Amen. are words from King David. Totari Friends. Tsala, I don't think you know our names. ntse lona ha ke dumele gore mme la re Give us. itshwareleng tswetswe. My name is Buisanang Ushuka. Ke bidiwa go te bui- I'm privileged to be standing next to the. ke segogetse gobe ke eme ha tlase ga moruti He will Theo Makuku. at this point to have a Go nna le go moruti Retshabile. before they're going to have a special song Pele ga le go gore le utlwa re tla nna le pina by e a hapegileng. special group Ka setlhopha se hapegileng. that you shall see Se le tla se bona. when I go and Se le tla se bona ha ke tswa ha ke ya go nna hatsi. be blessed. Se go halang.
Rara kele ba wena aditsengwe tuso ha wena onte seleta alketaya kwaka janong ke na le tumelo gore Jesu ntshwetse a tsholola madi a gwe go nkgolola sebe ke dumela mo go thata me onkgolole dithato gone nakong eno jaanong ke na le tumelo gore Jesu ntshwetse a tsholola madi a gwe go nkgolola sebe mong a tumelo go wena ke lebakeletsa jaanong ke bone mpho eo ha e seyong ka swa jaanong ke na le tumelo gore Jesu ntshwetse a tsholola madi a gwe go nkgolola sebe ke dumela morago o nkutlwise thata me o nkgolole dithato gone nakong eno jaanong ke na le tumelo gore Jesu ntshwetse a tshola madi a gwe go nkgola sebe. I want to take the time to greet all of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Ke Amen. rata go tsaya sebaka se ke le dumediso le the ka leina la ga Jesu Kriste, amen. It is not easy to be speaking at a funeral service of a person you dearly esteemed and looked up to. Ga go motlhofo go bua mo lesong la mo tirelong ya leso ya motho yo le gore o ne o leba mo go ene, o beile mo go ene. But Ebile nevertheless, le ga go ntse jalo will not be depending on human wisdom and human experience. However, will be depending on the word that caused the world to be. ga re kita re ikaega ka botlhale jwa motho kana bokgoni jwa motho, mme hela re ta ikaega ka lehoko le le gore le irile lehatshe gore le nne teng. Lehoko le Because out of it, God created something out of nothing.
Ka ntlha ya gore mo go lone Modimo o dirile sengwe go tsepe. And therefore, we would find our comfort from the writings of David. Jaanong he re tla bona kgomotso ya rona go tswa mo dikwalong tsa ga Dafite. Remember, David is that young man who was overlooked when kings were chosen. Ha ba gopola sentle Dafite ke le kawana le ne le turisiwa matho ha dikgosi di thophiwa. His own father could not choose him, but his only father, God the Father, chose him. Rragwe wa motsetse wa palelwa ke go mo thopa. Ha ise Modimo hela yo ko le godimo ke na mo thopile. When other brothers were sent on family errands, David was left at home to take care of his father's sheep. Ha batsalwa le ene ba bangwe ba romiwa go ya go dira ditse dingwe tsa legae. Ene na a sala gae gore a tlhokometse. He is that young boy who stood before a giant by the name Goliath. Ene mosimanyana o ne a ema hape le ga Toba a bidiwa go te Goliath. From the inspired word, David did not only stand before the giant, but he brought down the giant. Tota go tloblong tse di susweditsweng tsena Dafite ga a ema hela hape le ga mokaloba o ne a diga mokaloba. David is that young man who fought bears. Dafite ke le kawana le loleng le dipera. A young man whom, through his bare hands, fought and killed lions. Dafite ke le kawana le gore go na alwa sa tau a e bola. This afternoon, we are looking at a passage that is written not by one writing from a position of privilege or comfort. Gompieno ha re balang teng mo mokwalong o boitshepona re lebile mahoka le gore ha kwa ke o tswang mo seemo sa dilo tse dintsi kana a tswa mo seemo sa motho a tshela sentle. He writes as a king, but he did not experience and live a life that resembled a king. Tota o kwala e le kgosi mme botshelo jwa botshidileng ga bukae gope gore ke jwa kgosi. When he writes down, Ha kwala le maena he is not guarded by a multitude of men. ga dikaganyetswa ke bontsintsi jwa batho. He writes this psalm as a very vulnerable a king. O kwala pesa le maena e le motho yo o tlhokang. In fact, when David writes this psalm, Tota ebile ha ka thomamiso ha Dafite a kwala pesa le maena. you would not think that he is the very same David who was writing Psalms chapter 2 in pain and almost giving up on God. Ha kwala pesa le maena ha kwa dimela gore ke ene Dafite yo tshwanang yo na kwala pesa le maena kgaolo ya bobedi ha na ka Because- re o ithobogile mo modimong. In chapter 22, he was saying that God had abandoned and forsaken him. Ka gore mo kgaolo ya bo 22 o ka gore modimo na mo tlogetse a mo tlogetse a le nosi. When he wrote Psalms chapter 22, he did not attach value on himself. He saw himself as a worm. Ha kwala kgaolo ya bo 22 yena ha e kae le motho wa sepe o ipona e le sebokwana hela. But when you go to the psalm that is common to all of us, Mme ha o tsena mo pesa le maena e le gore e itswe ke mongwe le mongwe wa rona. he starts by saying, the Lord. O sala Jehova. Yes, I like the name that the translator used. Ke rata le go le dirisiwa ke motoloki. He does not refer to God as God the creator, Elohim, in the book of Genesis chapter 1, verse 1. Ha ka e Jehova le modimo yo Elohim mo jaaka mo ka mo kgaolo la Genesis kgaolo ya ntlha. Elohim, the name that resembles the magnificent power of God. Tota le go Elohim le le supang bogolo jwa modimo. But in chapter 23, when he says the Lord Jehovah, Tota mo kgaolo 23 ha re morena Jehova. he now taps on the experience that he has had with his God. Jaanong o inola go tswa mo maiphitlhelo a nnileng le one le modimo. He says, the Lord is my shepherd. A re Jehova ke modisa wa me. The very same guy who almost cursed God is now saying that this God is my shepherd. Re yo tshwana ye le gore
tota a hutsa Modimo. Jehova ke modisa The wa me. Lord is my shepherd, I shall not want. Jehova ke modisa wa me, ga nkita ke When tlhoka David says, se. I shall not want, Ha Dafita a re ga nkita ke tlhoka, he does not only refer to his present condition, ga a bue ka dilo tse di diragalang mo nakong ya gompieno. he looks into the future. O isa matlho a gagwe kwa isagong. He goes into the unknown. A ba leba tse di sa itseweng ke And he motho. says, when I look back at how God has dealt with me in the past, A re ga ke leba kwa morago ga gore Modimo a dirileng ka teng ka nna, definitely I shall not want now and I shall not want tomorrow. ke a thomamisa gore ga nkita ke tlhoka gompieno e le ka moso tota. My interest in this passage is not on verse 1, Tota kgatlhego ya me mo palo ena ga e mo temaneng ya but nna. it was important for us to refer to God as the shepherd. Mme ne go le botlhokwa gore re lemoge Modimo e le modisa. My interest in this verse is not the section that says that he maketh me to lie down in green pastures. E nngwe ke eme ga ke ho a re o ntira gore ke ire jang ke rapalle ha bojelong jo botala. It is indeed a beautiful thing to listen to when David says that he leadeth me besides still O waters. itse gore But that ke is mo go our ameng interest thata this ha Dafita a afternoon. bua a re o nkaela ha metsing a didimetse mme ga ke a remelela hong ga. I wish we had more time to speak to verse 2 and verse 3, which says, he restoreth O itse my gore ka soul. re ka be re na le nako ra bua ka temana mo ya bobedi e bua re o busetsa mowa wa me. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. O nkaela mo ditseleng tsa tshiamo go ye ka ha leineng la gagwe. I want the church to pay attention to the detail of the text that follows. Ke batla gore re ele thoko tiriso ya mahoko a ha buiwang hano. David seems to be casual about a topic that none of us likes discussing. Tota Dafite o ika a bua hela go phuthologile ka se re sa batleng go bua ka sone rona re le bosika la He is setso. comfortable about discussing a very sensitive topic. O gololesegile go bua ka ntlha e le gore ke ntlha ya masi. In our households, we do not want to hear our parents talking about the fact that they are nearing death. O itse gore ha re tswang teng ko ba ga rone ga gona opa rona yo batla go ruta batsadi ba re ba bua gore hela ngwana ka re ke a eso. When they say tell them to order, Hela ha ba bua jalo re ba ra re nya ha le bua seng. it is a taboo in our Setswana culture to discuss death. Ke moila mo ngwao ya rona ya Setswana go bua ka leso. But it is only one who can refer to God as Yahweh who can now start talking about death comfortably and casually. Ke motho hela e le gore o ga Modimo e le buang ka leso a gololesega. Verse 4, David says, Mo temane ya bone Dafita a re, Yea, "Ee, though I walk through the valley of the shadow, le ha ke I ralala will not fear any evil. le ha ke ralala mogogoro wa moriti wa leso, Our ga nkita nna ke boiga bosila Our bope." interest this evening is on verse, Remello jwa rona mo maitseboa gompieno verse 4. a part of verse 4. Bontlha bongwe jwa temana yone. David says that, yea, though I walk of the shadow of death, I shall not fear evil. Dafita a re, "Ee, le ha ke ralala mo moriti wa leso, nna ga nke boiga bosila bope." Dear friends, David is not speaking in a strange tongue when he discusses death. Tota Dafita a bua ka teme Survived near-death experience. Dafite o halotse leso. When he writes down, Ha kwala pesa le mae. David is hiding somewhere in a cave Dafite o iphitlhile gongwe because cave. on several occasions he had survived javelin sword. Even though I shall not fear any evil. He said in verse 1 that the Lord is a shepherd. Dafita a mo ke diope. Ka ntlha gore o buile mo temana ya Jehova ke modisa wa The me. reason why David does not have fear or is not feared Lebaka la gore Dafita ba sa boige ke
because he knows that when the shepherd went through the valley, when the shepherd went through the valley of the shadow of death, he knew that the sting of death will not have power over him. When David wrote the psalm, he knew that the fact that Jesus, shepherd, has gone through the valley of the shadow of death. The locks and chains of hell and the grave not get a hold of him permanently. David knew. He had read and he had heard about a Messiah that will be born. A Messiah that will go ahead of humanity. A Messiah would go through the valley of death during his time, the time to come. A Messiah who was crucified on a Friday evening. A Messiah who rested in his tomb on Sabbath. A Messiah who broke the chains of death early Sunday morning. And when David writes, he says, "The Lord is my shepherd. And therefore, even though I walk through the valley of the shadow, I shall not fear evil." The operative word is the word through. Dear friends, I know my mother here. She's one believed in the birth of Jesus Christ. He had read the stories about the experiences that Jesus Christ had gone through. He had read that Jesus brought those that were dead from the dead. She had read that Jesus healed the sick. And she had read that those who aligned themselves with Jesus Christ will one day break the chains. And I believe that Masego also read verse 4, which says that even though I walk through the valley of the shadow of death, I shall not fear any evil. Dear friends, of going through the valley of the shadow of death, Christ. We have no any other hope but Jesus Christ. He is our hope, because on the Sunday morning, early Sunday morning, he rose to live so that you and I may go through the valley of the shadow of death. Church. She knew and she believed that in Jesus Christ the resurrection is promised. Have you gotten your ticket that will allow you to pass through the valley of the shadow of death? If you do not have that ticket, I present Jesus Christ to you. May God comfort us. For surely in him there is hope beyond the grave. Amen. Amen. Re tla emela ha ropela number 10. Hare taputegano ke number 10. Take. Hare
Wekanoke Kato Taba Enfelele Lonte di Halale Lante di Gelati Rone Erita Pute Kanoke Mola Po Monte Monte Pute Kaleba Ite Pinoke Eye Lati Rone Hone Lutsisilwaka Momenting Amande Rita Obamela Ruri Mitenya Buitu Melo Rita Pute Kanoke Mula Po Monte Pute Kale Paise Inuke Egelati Rode Isi Rifite Nuke Riba Miba Lopasi Rita Bonati Khufatu Likubo Lesirwalo Ere La Pute Kanoke Mula Po Monte Monte Pute Kanoke Pinoke Egela Tirone Kamtile Rifitanoke Toluta Vela Rita Jamuna Tipilu Kopelonta Kafisu Erita Pute Kanoke Mola Po Monte Kale Paise Pinoke Egela Tirone Shall we pray? In this manner, we acknowledge that whichever season you still remain God, God seated on his throne. Oh Lord, how we want to recite your promises that are found in Psalms 116. You say, precious is the death of the saint, because then we have hope. Then we know that we are not alone. Then we know that you are a true God. Truly, like the songwriter has said, we will gather at the river. That beautiful river, oh Lord, where we will each one of us tell our story. May that story of the Seema children, that our mother had faith. May that legacy touch them in a manner that, Lord, even now you comfort them in a way that they've never known you. And then they will see the promise you say, I am going, but I will be there. That will be their hope. And when they look at that, oh Lord, may they see the race that our mother ran, a good race, like Paul says, I've run my race and I've finished the race. May that be their hope. This evening we pray for than never before. We pray for a faith that is real, oh Lord, in season and out of season. We pray for a comfort, Lord, that has partiality. Because indeed you say
I will give you peace that transcends all understanding. May that be their portion. This value, they will come out and they will say, surely they must have been a mighty hand that held us and held us tight. And that should be the evidence of your existence in their life. Dear Lord, I pray for Muswedi Church. We are at a loss as well. This is our friend for some of us. This is our mother for some of us. This is Etta in Christ that some of us looked to for faith. Thank you that you have not left us hopeless. Because in your word again you say, oh, there is a promise. Oh, death, where is your sting? Oh, grave, where is your victory? Because at that time we will gather at the river. And we will speak about your goodness and your mercy. We will speak, oh Lord, for your faithfulness that you have never left us or forsaken us. We will speak about the faith that we exhibited and saw through our sister as she sleeps. Father, we cannot ask you enough for a time like this that we want to consciously feel your presence. We know you are ever present, but at a time like this, Father, just a little squeeze is what we ask for, so that we can feel you and we can know you are ever with us. We thank you for remaining God. We thank you that today your word, when you told us, when you eat this, you shall surely die, again has proved that you are God, because it has come to pass. Thank you, Lord, for your faithfulness. We continue, Lord, at the end again to say, comfort the relatives, comfort the siblings, comfort children, comfort whoever in proximity with her. Meet each one of them at their point of need and reassure them that you are a faithful God and you are coming. For we await your coming, and we cry out like the songwriter, how far from home? How far from home? Because at that moment, face to face with you, Jesus, and we shall proclaim you are the master we have waited for. Bless us and bless us indeed, and comfort us, for we pray through Christ. Amen. Number 177. Lefatsheng ja lesedi, number 177. Lefatsheng ja lesedi, motse o teng gone, ga o ka ke wa feta, ga go bosego teng. Modimo tapimbola, dikele le loso, ga go ba le dingwaga, ga go bosego teng. Ga ba tlhoke letsatsi, go le motseng ole, kwana ke leseding teng, ga go boseng go teng. Modimo tapimola, dikele di le loso, ga go ba le dingwaga, ga go bosego teng. We have come to the end of our program here in the church, Re mo bokhutlong ba tirelo ya rona kwano mo kerekeng. but we are going to go and finish the program at home. Yaanong ra go tsamaya ra go tsweledisa lenaneo le ko lapeng. We were going to take our mother at this point in time. Ba tla bo re isa mme wa rona teng. Before I'll call upon men to come to assist us here, Pele ha ke bitsa borre gore ba tle go re thusa ka kwano, may I request that may we remain seated first. mme ke kope gore re name re ntse hatshe Our phuthego. choristers will continue to lead us in the song.
Baphedisi ba tla tswella ba re thusa ka When moopelo. they are done outside, then all of us we may go. Ha ba sena ba hetsa ka hantle, ke gone re ka itseng go tswa. I have an announcement here. Ke na le kitsiso hana Because he was a fellow soldier in the army of the youth ministry. ka gore o na le mongwe wa masole mo bašweng. Our VP, our leader from the conference, is requesting for those who know that they are going to do the guard of honor for her tomorrow. Yaanong moeteledipele wa bašwa ko conferenceng o eletsa gore bao ba bata bong ba tsholetsa difolaga ka moso Are reminded to remain behind. ba kopiwa gore ba sale ko morago ba nne ba sale mo kerekeng. At this point in time, I'm going to humbly request men, my brothers, my fathers, to come to help us to take our mother as our choristers, leaders. Ka nako e ka kopa borre gore ba tle thuse go tsaya mma rona ba mo ise ko koloing. While we remain. Phuta tswella re ntse ha re opela. Number 50, number 550. Fatsele tenjele ntle thata. Take. Fatsele tenjele ntle thata. Tumelo le bonwa ka le gore ba ka nyetsa bonnote mo bontle re taraka na bonte jole mo bonte kantele re taraka na bonte jole re ta opela bonte jole di bonte Fatom, Fareka kira huta fala, ese kanta ya buri kuto, obonte pantele, retara kanta bonte jole, obonte pantele. Retaragana bonte jole, kurara warua hodimo. Reta is lese po karite pisa, obonte pantele. Reta kopana bonte jole, bonte pele. Reta rakana bonte jole. Harina muti wato mamo. Number 89. Harina muti wato mamoti. Harina muti wato mamo. Maswabi fawo